الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, demikian amang sila amang simusugpat katutan niyo ha Facebook, demikian lang ta YouTube at Twitter, iban si mga kaimanan kapanyapan amuin mahinang sabab lang ta makapagsugpat-sugpat kita niyo tungod paparkala pag iniingat sin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha Quran iban sunnah. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala ha waktu ini amuin lilayon na to hakadar kakausan in Suratul Tin. Di ha pangadyan sing kita niyo amuin lang tapamando sing Quran, dain ha Quran iban sunnah. In Suratul Tin, surah Makkiyah, in ayatnya 8 taudnya. Suratul Tin, firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati, falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Wattini wazzaitun, siapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala parwa bungang kahoy ini amo na lang niya intin iban sin zaitun. Demikian siapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala pa turi sinin. Amin bud siwi-siwi pagtawakon doon haon tur sina. Demikian siapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala papagyanun al-baladul amin. Amuna in lugal, amuin hamu ngaya manusia doon sumud kaniya. Tu ayat nagsuno-suno siapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala papiapan jari niya. Amunin nasabot na tu'yad to. Uno-uno pakarajaan sapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala papiapan jari niya. Inyan pakarajaan sa lago-lago. Dain ha Allahu subhanahu wa ta'ala amoy injumatu halauman niya in sa lago-lago pakarajaan pajatuhon sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta mahinang sabab
dain ha mga hikabatok sin manusia pa Tuhan Rabbul Alamin, damikyan doon hayan tumarang in tumayma iwan sindi tumayma. In pakarajaan nasabot tu sura tu ayat ini nagsuno-suno. Laong niya nagbarsalahan im mga ulama tungod paparkala ini. Hati niya runhan mataod in baita sim mga kaulamaan hatungod sin pagpa luhay ka to imingat supaya masampurna in pangingat tareng ha mga biyeta nila ini. Laong sin kaiban nandeng kanila al-muradu bitin Damask. In maksud laong niya atawa in amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ron ha pakarajaan ini atawa in ini biyay ta doon tiyo kila doon haon pag yanon lang niya amuin tin amunain hula Damascus. Atin Damascus ini amunain Syria hawak tubihaon ini. Wakil al-jabalul ladhi indaha. Aun isab nagbayta in pagyanon lang niya tin amuna lang niya in bud doon ha amin lokal na sabot yan. Wakala Qurtubi huwa masjidu ashabul kahfi. Masjidu ashabil kahfi. Imbay tahi Qurtubi, amo na lang niya in masjid sin mga ashabul kahf. Amo na in mga ini lumbo bago atawa bata bago amoin miyagoy rengha pamarinta pisuko karna sin pag-agama amuin wala sila dun haon ini kaya amuhan sabab karna in pakarajaan nila atawa in pamarinta nila biya sa pantun lunggo. Riwayat din kan Ibnu Abbas annahu masjidu Nuh. Inyan lang niya masjid sin Nuh alayhi salatu wassalam alladhi alal judi. Amo lang niya in masjid sin Nuh amin yaon nakabutang ha bod pagtawagon al-judi. In bod ini nakabutang yadto ha hula India. Wa qala Mujahid huwa tinukum hada. Longhi Mujahid impagyanon yan ini amuna in tin hati namin bungang kahoy na sabot yaon. Qala Qatada huwa masjidu Baitil Maqdis. Amuna in masjid Baitil Maqdis. Qala Mujahid wa Ikrimah huwa hadha az-zaytun alladhi tu'siruna wa turi sinin. Ang para isab in amuin turi sinin amun ang pagyanon lang niya bod Sinai huwal jabal alladhi kallama Allahu alayhi Musa alayhi salam. Wa hadha al-baladil amin inhi katunia yani Makkah amuna in Makkah al-Mukarramah. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa qala ba'dul a'immah hadhihi mahallu thalatha ba'atha Allahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan min ulil azmi ashabu syara'i al-kibar. In inilang niya pagyanon baita sin Ibnu Abbas damikian Mujahid iban si mga a'immah
In pagyanon to lugal inilaw niya. Amo na ini in lugal amuin giwaan sinto diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi iban rasul in sila pini daing haamin pagyanon ulil admi minar rusul. Amuin puntukan pilihan daing ha mga nabi rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala ashabu syara'i al-kibar. Amuin piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sara. Amuin sa lagu-lagu sara hapag agama. Amu adtuin biyay ta'dunhan. In panagnaan mahallatut tini wa zaitun. Amu nain lugal longta sin amin dua bungang kahoy ini. Amo na siyain Baitul Maqdis. Allati ba'atha Allahu fiha Isa ibn Maryam. Amuin piag giwaan sin Isa alayhi salatu wassalam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nagdasin kitab Injil. In hikarwa niya turi sinin wa huwa turi sina alladhi kallamallahu alaihi Musa ibn Imran. Amo na imbud launta pagtawagong turi sina amuin nakapag sambung laong in Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi Rasul Musa ibn Imran alaihi salam. In hikatunya amuna in Makkah pagtawagon al-baladul amin. Amuna in logta lugal amin hamu ngaya imanin siya makasud noon pa lugal yan. Amuna in biyayta nilalong niya alladhi man dakhalahu kana amina. Amo na in lugal hisiu-siu in makasud maun kaniya na in siya lang tahalaw pamarihara sabab in mga manusya doon halaw man yan na piya parihara nila in mga manusya siu-siu na manusya makasud maun palomsin ini lugal yan daing sin panagnaan palong ta sin amin lugal yaon. Amo na in pagtawahon lang ta ha ini bihayaon lang ta pagtawahon Ummul Qura. Hati niya inaan singkatan amuin ini kauman timagna doon haon sarta in lugal ini amo na in ini kiapindahan sin pangiblat sin mga sila nag-agama na kauna. Amo na in kiblat sin muslimin halaw man sing gumiini sibuda in sila amoy in nag-aagama sin agama na kauna iban sin nakahuli na wajib kanila katantan subay sila bang tumunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sin sambahayang subay sila mangiblat harap maun pa Makkah al-Mukarramah. Ini nilaw niya, amo na iniin, piyaganakan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amin naraak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta napi ang panapi amin mahinang kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nang lang kumisingkatan sara piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring taas langit at nang lang kumisingkatan kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Quran mahamulya na wayroon lang ta doon hayan ha nakauna iban nakahuli iabutan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
buat malingkan wajib in hukuman hatiap-tiap tisulakan si manusia subay sila manaymai doon hayan sin amuin pamandu diarasin pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis isiu-siu long niya inabutan sin panghindo ko ini sibo daing kaaunan niya Yahudi atau Nasrani in mahuliroon haon di sila tumayma buat malaingkan in sila makasud sa japalaw sin narka jahannam. Amo ating baita simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inilang ta sambil kiyabay ta dun haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan siabot in tulukal ini halawm sing kitab Taurat amuin bangunin nasabot taroon hayni hawaktu ini amuray sab imbiyay ta doon halawm sing kitab Taurat in tulukal ini amo na lang niya imbiyay ta doon haon ini kaisa niya doon haon amo nain turisina amuin nakapagbisarain Allah subhanahu wa ta'ala iban si Musa ibn Imran iban siabot doon haon halom sin Taurat lang niya damikian in Jabal Baitil Maqdis alladhi ba'athallahu minhu Isa ibnu Maryam damikian yaun biyabaita in Jibal Paran amin bud pagtawakon Paran lang ng pagyanon Jibal Makkah amunin kabudburan yaun ha Makkah amunain lugal ini biutangan sin kay napusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amon ang pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo ini longta ini lugal siabot doon hayni. Na longta doon hayan siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala paamin to lugal na sabot. Lugal na sabot ini laung niya siabot doonhan in sabang-sabangsa daing hamanga sila daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta napi daing hamanga sila pilihan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila to nasabot ini nag suno-suno daing kanilabihan muna Musa alaihi salam pag-ubos siyabot lang niya bil ashraf minhu amunain Isa alayhi salatu wassalam thumma bil ashraf minhuma in hikatu nila amunain labi in kabangsahan patuhan Rabbul Alamin dahin kanila ruwa amunain pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasiyabot doon hayni lang ta in parkala sin amuin tu nabi sarta rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala in siabot di hakitab ini atau hasura ini in tungod paparkala lugal in lugal mga katautay manghuran inyan katantan lando mahalga hangaan sintungod paparkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in lugal hambuok daing hamanga iugila sin sara tungod paparkala hihinangon sing kita tungod papag-agama amin Allah ta'ala in nagtugila kaniya haunu ta manjari daung tapaganggautaan iutugila di kita makapagpi sing kabayaan ta bang in
karna sin paghinang pagtunay sing kita karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway ta didto hibutang halugal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita makapagpi sabab inyang katantan, hiyahantang sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tungod paparkala ibadat, bukon ini hinang ini daing Rasul sallallahu alaihi wasallam at awaring mga kanabihan na kauna karasulan buat malengkan inyaon hiyahantang sin Allah subhanahu wa ta'ala ini madtumadto in tungod paparkala pag ibadat harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Pag-uos sumuno doon haon siyabot, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amuin manusia siyabot doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala pia panjari niya daing hasarayaw-rayaw umbang payaw, daing hasarayaw-rayaw luparagbos, iwan sin pata sin pagpapanjari niya ha manusia nakabidda indayaw ring hakatan pia panjari niya hatine pia bidda niya ingkatan pia panjari amuin imian hajain sa Allah subhanahu wa ta'ala kun fayakun. Bang siya imian na kun na ang pasya imian sin ang kabtangan niya to magtoy sa roon doon magmanyatakan jumato. Hati niya aun na siya sa roon doon. Bukom biya sin pagpapanjariha manusia in siya laungta inyaun iadjal pasin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin limania ibuok biya lupa hantang sin manusia ang paniyahuyupan sin nyawalihan deng kaniya. Amuan to. Naman jariin mga inikatantan, mga katawtay manghuran, hakam Islam, sumuno ayat biyata, thumma radadnahu asfala safilin. Habihan na inhantang si manusia, sarayaw-rayaw umbang payaw, sarayaw-rayaw luparagbos, nakabidda indayaw niya ring hakatan piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa in Tuhan Rabbul Alamin, di siya mag-ug, pasurun niya ramad to pabuli bulatak sin apinarka jahannam. Hati niya palom sin narka, amuin puas, sin amuin bihad to biyaita in luparagbos indayaw in katanta, in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mag-ug, buat malaingkan illalladzina amanu wa amilus salihat. Buat malaingkan in mahal ga daing kanila katantan amura im mga sila amuin nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan nag-amal salih. Hati sin amal salih amuin amal in puunan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala in aturan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala in hinangun madtu-madtu batukon sin tiap-tiap ipon, paamungon doon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan ampasya laung taroon haon, maka pi sin amin mga sila sarayaw-rayaw manusia, amin indayaw nila rin di halaw man singgumi ini, sampay sila amuin sumampay madto pakahinapusan lugal butangan nila rito haadlaw kana immapuas daing kanila yaon amo na imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya mag-ug ang mga manusia amuin pasurod niya madto pa buli bulataksin apinarka jahannam amuyad to naman jari dunhan mga katawtay manghuran na agama Islam. Ibalik ta insyabot doon ha sura ini tungod paparkala lugal. Lugal sa laggo-laggo. Amo na in lugal kaya panaugan sin kasaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna rin ha kitab Taurat, hikaruan niya kitab Injil, in hikatuan to niya amo na kitab Al-Quran. In kitab
laung ta in taod niya. Kaya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hataas sin langit. Pakanabihan. Aamin taod niya biyata si mga sila magtatafsir. Miabot siya hanggatos iban upat. Inyan katantan na miumos na sin Allah subhanahu wa ta'ala paupat kitab. Muna-muna pa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, iban sin kitab pagtawon niya Al-Quran atau Al-Furqan. In mahuli runhanin upat yan miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala maunda kuman pa kahinapusan kitab amuna in kitab Al-Quran yaun naroon haon sabab na naimbabaw na in kitab kahinapusan ini amin ingkatan sa kaula-ula yaon nakasud halaw mansin kitab na kaunayaon kaya taimbabawan na sin Quran mahamulya amuna iniin manghukum hakatan kitab sarta si mga manusia amuin iabutan niya halaw man sin gumi ini amin suway nasadya roon manayma sin amuin kahinapusan kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Al-Quran sabab siyain amuin kitab laung ta nang lang pumisingkatan kitab na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ianon muhaimin doon hayan laung niya hakim atawa syahid manaksi singkatan kitab na kauna rin kaniya sarta amuin humukum ha mga sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na kauna daing haam kitab Al-Quran. Naman jari siyabot doon ha ini laung niya in kamaksuran doon haon biya da sin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ibut laung sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu bunalto di manusia halaum kalugian. Buat malainkan amura hindi malugi im mga sila nagparatsaya. Iban nag-amal salih. Damikian hindi ha suratul tin biyayta siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian patulugal siyabot takain na yan to. In katan pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palom narka buat malainkan amuraim mga sila nagparatsaya iban sin nag-amal saleh. Hati niya in amuin surah amuin nakaunayad to amuin suratul Asr in siyabot doon ini amuin waktu in manusia malugi pasalan sin waktu bang in pagpakay niya sin waktu sin kabuhi niya ri amuin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wala niya jagahan in waktu tiugila kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala pag-ibadat harap kanya na dunhan damikyan hitilakbo da sin Allah subhanahu wa ta'ala palaw mapinalka jahannam. Amura im mga sila amuin pag-ianon sim dini tausuglaw niya amo na im mga sila nagsasanitya. Amo na im mga sila nagahangad sin waktu. Im pag-ianon nagahangad sin waktu amuin ini jagahan nila tiap-tiap mabut na in waktu. Amuin tawagun na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon magbuliraya sila, magtuyo, tungunay simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na tuod in pagsambahayang. Na into, nasabot ya o nisabkatan, amo na in lugal, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga yaon, lugal, amo in nasabot yaon, mga katawtay manghuran, haakama Islam, na lando mahal ga in lugal. Bang tarya mga pahaw po ning pakaradyaan, paamin kita bihayaon,
nagdara kita sin waktu. Iban nagdara kita sin lugal hatungod tumunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin sambahayang, biyabay tain lugal mapatut paganggaw taan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga kausugan, subay siya hitunay indaakan sin Allah ta'ala ha masjid sarta jamaah. Hati niya nagagad-agad sila. Amin makawa doon in lugal, iban sin waktu nagagad. Ha amin lugal, tiutat sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahinang, amo nalaw niya in 5 waktu. Na in 5 waktu ini, amo na in hiyahangad sin mga sila nakauna rin kato taniyo, di nila pagpasaran, sabab ini hambuk amanat sa lagbo-lagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Iban, mahal nga ang mga sila nakauna rin kato taniyo, sabab di sila mabaya mahayanat. Di sila mabaya mahayanat, sabab in sipat hayanat, inyan sipat si mga munafik. Nabang inihisyu hindi mabaya mahinang munafik, suway siya magjakasin waktu. Damit yan suway siya magjakasin lugal. Karena bang kita magbaya si lugal, wala na kita nagaddat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in kita ng hayanat na patuhan Rabbul Alamin. Nahasabab yan, subay hadya kita, magtunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon halugal amin tiutat niya, tiugila niya bang hauno, hinangon. Biasin paghadji, tiututat doon hanin lugal, iban sin waktu. Nari kita man jari, mag-ini haji dito hata simbud kaha, ataw maghaji dito halupa suog, ataw hawasilan, ataw hauno na lugal. Subay raridto hamak ka al-mukarrama, batamo adto in lugal tiutat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, mga katautay manghuran. Hakama Islam, damit yan, uno-unuhin ang hipapahinang kato, itiututat kato in waktu, in pagjakat tiututatin waktu, in ini kataan bihan, hauno biutang doon, in tagsuko, lugal sinamuin jakatan, piyabaita da isab damikyan. Damikyan dalawang ta, in tungod paparkala, ini pagpuasa, piyabaita da isab kato taniyo, in waktu ko no siya tumagna, iwan sin, kuno siya, doon hayan, maaon in pagpuasa sing kita. Mga katautay manghuran, amoy inin lugal, kilahon ta, doon hayan, bangta, kakitaan na tumarang nakatuin sa halisimbulan, amoy paaturon na kita niyo palugal, pag-aaturan sing kita niyo, amoy sasadlupan sing suga. Bihan yan, mga katautay manghuran na kama Islam. Nabihan turain, subay batukon sin, tiap-tiap hambuk, deng kato taniyo. Narun haon, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunu ayat, pama yukadzibu ka ba'du biddin. Puno pawahain hikapang himuting niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, simbiya nahan sawah, sin pagpatarang sin Tuhan Rabbul Alamin, sin agaman niya, bang biya din siya hinangun, kuno siya hinangun, hauno siya hinangun, inyan katantan. Pagubos doon haon, may taimano siya umatikat lumaghin ang hakabayaan nila. Sinbukon sila in Tuhan. In Tuhan Rabbul Alamin, in suway tudyuhon nila, alupon kawakto sila, doon hayan mag-ibadat, sarta agaron bang unuin, tiutat niya rin ang mga kakahinang hinangon sin ipon niya. Ubos doon haon, biya kita iya subuhambuk-hambuk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukon kain Allah subhanahu wa ta'ala panday pandikal tungod maghantang sin hukuman niya. Hati niya magsuko, sin parsukuan, sin tiap-tiap yang daakan niya. Bang biya diinim pagpatarang kanya pagpaamo sin hinang,
yaon subay hihantang hibutang in kaadilan. Sababin Allah Ta'ala adil. Bang siya adil ayaw kita kumulina. Kumawa sing kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magbaya kita niyo sing kabayaan na to. Doon kita niyo magbaya hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palanggungan haagama Islam, hasupaya kita niyo ri makapagsusun sin ginhawaran na to haadlaw gana mga palanggungan sin kami haagama Islam. Naamot ting katubtuban sin ayat murah-murahan ini papagbarakaton kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in waktu na to amuin laung ta dimungog sarta himati imingat sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in puhungon na to doon madawhat na to in rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin manghindua kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang man hirihil niya kato in amuin siusukat na to kanya karayawan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala makbulon niya kato taniyo haamuin labay ring haamin piyagtuyuan na to in uno-uno na kababayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wasyiqaqi wa su'il akhlaq wa amaluna minar riya wa alsunana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak wa afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana لخدمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.